Na nikintoki aponu murrano orkipale apa 84 mpaka 85 mwisho nikindip ake nashukunye alotu alo neeku tijing'a murrano ntokitin pookin emurrano ore yote esiai pookin emurrano orkishiru aidipa pookin nikitoniki taa irpayiani nalotu alo school orparakuo ara orpayian wow yes natodua ajo kitamayiana Enkai oleng iyata ngarrin nkajijik sidan yes yani atake duo Enkai everything cause uliacha kila kitu nilotu enetii nikiponu ore napa kinepu yiok enakop tinakata naa kejitoi naa kemeni kanisa oleng kebaya oleng ore ninye adamu ajo ore inakata eton enajeunye ore pemurati irmajeshi naa neton itu ajeu oleng itu agol 94 ati na 93 na nemurati lelo tung'anak naa nanu apa duo oltung'ani olayioni botor neeku naa keetae osirua netomikishoreki tenkang na ulikuwa umeokoka kidogo natajeuo naa kake eewuo sinye orpasai lai nautaki enkaji natii idie najo shomo taa yie totona pee kiyakini endaa tene ore naa nanu aya enaisho ayaki Nyangusi najo nayaki kulo Nyangusi enaisho najoki obo lang ero kaning eji shomo kanisa najoki ang'ae kata yie todua naitopua kanisa nadoki aisho engolon Enkai tine najoki nanu nteru adol wow asi na inoolong sinanu abayie entoki naji osirua lenaisho inaolong abayie ata ninye nkulie kera pookin naatomurataki itu aitoki aroro nkang'itie nijo nena so ore nebaiki ina rishata niteru Enkai aitoduaya keon amen so kineputua emeni oleng kanisa ore tenakata kininye naa level nikitii kincho Enkai enashe amu tenitu duo nye kibaya enekipoito mekure sii kitii enapa wueji nikitii inakata yes hata sinche yiok tenakata kira irmaasai tenikiyieu nikilepu enaa olosho tenikiyieu nilepu enaa ormarei tenikiyieu nilepu enaa oltung'ani makeon ntamoo keon njoi ore sinche yiok nara kira irpasani king'amu amu kisho yiok iltung'anak naa ore naa emodet tenang'amu nanu nemaishooyo we na ina taa pidol irpasani kumok ajo wanapitia majangwa amu they have inlet but they don't have outlet na ina problem ore entoki nasipa duo tesipata ore nafasi enkitok tole na pee eji peisisa me pe condemn amu etii entoki nabo nauro le kibole condemnation he needs commendation neeku kiba eneileplepakini kiba eneileplepakini kake kenyor eneoshokini Enkai nisisari ore enare ele moruo lijo kegira airura tene etii aiwei neme ore amu etii ewei nelade neng'amuni esidai neirorieki esidai ore tine wei naa kelakwa ole kake ore tene peelotu naa condemnation meeta entoki niasita gira ake aton asibanya unaona ore ina toki naa keer ole pii neeku ore nafasi enkitok tole naa peisisa Very Super Show, inspiring lives. Olaing'urani le Mary Supet Show supa oleng tepooki wueji nigira atumie yiok tena rishata agira airoroki nagira aitomon ena kipindi nikijo ene Mary Supet Show ayaki oshiake nkatini napaasha oltung'anak amu kayieu nitum osiligi ajo meeta entoki nemidimayu nemeeta ore tena maisha naa ore enkishui naa esafari ore taata nitii oldonyo kesho uko mahali mzuri ore taisere nitii enkai wueji naa ore tenining kuna atini arashu kuna atini oltung'anak naa kayiolo ajo kipuo aisho osiligi agira aomon eton itu kipuo dukuya subscribe to my YouTube channel ata target agira aomon pee kiret maitabai ena target 10,000 subscribers etaa kibaiki neeku shomo ine abori tine wueji finya and then una subscribe na keeku umeni support na ikimayian Enkai oleng ashipa taata amu
Ati Magadi by the way. Niko Magadi naboitare taata mpapa lai Bishop Ole Katumpe. Ayiolo ajo kumok iltung'anak latiakita nimlete leo niko huko Magadi. Kietu aya ena story neeku agira aitoomon katukul. Ayiolo ajo keeta entoki nilo atum te hadithi e Bishop in one or another netareto iltung'anak impacta lives eto oltung'ani le maana tiatua ele osho le maa. Nayieu nalo aitoomon kigira apuo dukuya tena rishata nikijo ene Mary Supet kaaji Mary Supet eneleshao aka nayau osim. Karibu oleng dad. Ashe oleng nayau osim. Ashe nanu ta Bishop Stephen Ole Katumpe kitii ang Magadi. Naisho Enkai enasina tenkaraki kinotore taata tena show Mary Supet. Kitii naa tenakata ang. Nainosu ajo etamayiana yiok Enkai. Amen. Ore tenkaraki enkata nanu Bishop Stephen Ole Katumpe na presiding bishop le Royal Celebration Church te Kenya na Magadi ang kiata nkanisani kumok tiatua Kajiado County. Etamayiana yiok Enkai nikilaunch apa ina ministry 2016 kiata lairitak kanisani kumok nikijo Enkai enashe. Amen. Ore tendorop naa ore Ole Katumpe na me bishop apa ake peetumi king'ua enelakua sininye. Ore enkatini dorrop oleng ara oltung'ani oino tenakop atoiwuoki te Makat tenewueji ake karibu aidimishaki entoiwuoi ene te sipitali e Magadi kitoiwuoki. Nailipieki apa ewueji neji endonyio napi tende itu aikata yiok kiroro darasa kira nkera. Iroro darasa? Itu aikata kiroro yiok darasa inakata kira nkera. Ashomo mbata darasa pa 46 nkang enkoko. Nalo aton tinewueji kake itu aikata alo darasa. But you talk good English, yani iro Kiswahili vizuri. Esepa. Kalimu naa. Nikipuo aton tinakop kiata apa ilchoreta kipuo ake nkera school nikishukunye nipuo aiguran onkera nashomo school neirorieki Kiswahili nikiyiolo Kiswahili kidogo naitokini ashuku nikipuo murrano enoolayiok nikindipina nikintoki aponu murrano orkipale apa 84 mpaka 85 mwisho nikindip ake nashukunye alotu alo Neeku tijing'a murrano ntokitin pookin emurrano yote. Ore ina siai pookin emurrano orkishiru aidipa pookin nikitaa irpayiani nalotu alo school irparakuo ara orpayian. Ng'ae nikitoriko school? Keedo kidogo. Ore inakata eunito yiok kira irmurran teunoto naa nanu apa oranyaki Emanyata. Ore apa guest of honor noolong kindipita eunoto na alikuwa district commissioner by then Kajiado. Ninye apa guest of honor. Ore peelotu nikimpanga anang'are teboo enoshi duo nanang'areki olamal naa nanu apa orikito nanu apa oranyakita Emanyata naitashe tembata olaiguanani duo kitok lormurran. Ore ake peekidipi airoroki nejo neitashe ake paa nitau enkalamu tembene nejo kang'ae olarikoni le kulo tung'anak nejokini ele keji Ole Karbwali neitau enkalamu tembene nejo kincho ake piindip ena siai shomo school. Najo apa sinanu kasuj piiyiolou ake impact olarikoni enoshi peekijoki ilarikok peeponu pees entoki sidai amu kesujitai. Najo ore kenya ake peelo ele payian school nalo. Tenelo ele arikoni tenejing Kenya school olaiguanani lang najo sinanu school. Neton apake sininye neton ake nikindip nena siaitin pookin kindipa nkang'itie ong'usidin kila kitu nelotu alo school oldonyonyokie. Ore ake paaning eji eshomo nalo sinanu school orparakuo. Najo school naureeni apiki sololo amu keji apa inakata sololo naureeni apiki class 1 kara norpayian nakwet naidiki class 2 nalo class 3 imbung'ita ntokitin pookin naitokini aidi nalo class 2 naidiki class 3 nalo class 4 6 ore ake peebau class 6 nelotu Emanyata naewuo naponunui aitau lazima irmurran paalaranyaki
nikimpang teneriku pale school tena rishata nala nikipuo nikidip ilo kasi pookin ore apa orpas nees Enkai etii apa orpasai lai apa oji Stephen Lolamal nelotu abol kanisa torparakuo naa olchore lai apa kira irmuran kake ipang'ua naake ninye nelo school orpastani nelotu abol kanisa neriuni inewueji nalotu ake tenkaraki naa ina mvuto ya urafiki nalo alo kanisa najeu nalo ajeu ore ina murrano atajeu ake itu duo sii amu mikiata naa apa inakata interaction sapuk oleng olalikiorok entoki nijo ina mikiata seminani nanu ake openy otajeuo tenakop neeku naa keya nemelotu ninye kanisa nanu ake openy naton aliyio ore naa enakata peeponunui keetae olama logira amanaa neji naa mikipuo meeting olama najo naa atajeuo najokini hapana kiyiolo sii ajo atajeuo kake metorrono naa sii enilaranyaki yiok amu iyie naa apa oranyaki nanu naa apa oranyaki najo kaitau enkiteng neji mekeyieu enkiteng iyie tenimiloito nikidek iyie neton naa duo sinanu itu agolu miyiolo neeku naa nidimuni yiok nikintoki aipang aapuo nikisuj apa ina siai kumbe eetae apa seminar sapuk oleng natii apa ormaasai pookin natii Diguna ore apa ele pasai lai naajoki apa ore ina seminar ore kenya ake peebau nena tarikini nikipuo asi nalo nikipuo yiok murrano mimi nilisawa naarikino nena tokitin pookin nikishuko apuo aas isiaitin oomanyat ore ake peebau enapa rishata atoriki ninye taa nanu ore apa entoki nagira aipanga paalo biashara Tanzania alo kipuo ayau nkishu ore ake pee ore mpango Enkai naa sapuk oleng ore naake peebau ina rishata etaa ewiki nang'or naalotu ayiaya nikindipa yiok aterrerenata okulikae tung'anak likirisio peekipuo Tanzania nakitibira nkishu ore ina olong kipangita yiok apuo naa ajo aipuusa paalo aluarie nalo ewueji neji Kilonchore naisuj inkejek najo alang embao nawosh ormushumaa enkeju naipang'u tidialo so nayau oltamoyiai wiki are ewiki mzima ore enoshi paishiu nebau seminar nikipuo seminar wiki are Diguna nikipuo kiata enturuj tine taa yiok kishomo adol nelo Enkai alau inewueji amu ore entoki natalakunye Enkai ore apa orpasai ogira alio naa olaiguanani omishira enkumes le Narok oji Ole Siranga naa kelimu pii nelimu naa aitobiraki nejing'aki yiok toombaa nagut oleng orkuak nikijeu inakata taa kitalakunye ore naake peekindip nitokini aaya yiok olapa mzima Samburu oinjilisti osukuul mekure apa etii esiai story school kitapala naa apa esiai esukuul nikipuo naake olapa mzima nikishukunye atagolo taa inakata aitawuo ore apa masaa pookin naitawuo napik enkaji orpastai kuna tokitin masaa muj masaa pookin irkarash irkekun loonkiyiaa irkatari loonkejek kila kitu nashum tenkaji orpastai pataa nashukunye kenya teseminar nalotu aishop najo nashukunye kitagolo naa amu kishomo amoku nkilani amu kiyieu apa nkilani kishomo amoku nalotu naake atagolo kidogo nalotu aishooyo pookin naiteru taa inakata aaku olalikioroni naitoki ake orpastai lai aisaidia naitoki nalotu alo college orpastani 93 naton te college mpaka 95 nakata graduate high diploma theology so nilotu taa atiu nejia orkasi nikipuo aiteru orkasi pookin likioroto nelotu revival nikilikiorori lenkai tenakop pookin naiteru ministry apa naji Lego kaata apa ministry naji Lego nanu apa chairman Lego ministry Light Evangelistic Gospel Outreach neret yiok Enkai kaatiaka Enkai yiok atoliki ake oltoilo ajoki inakata ketajeutuo elelero oleng kulo loo Reverend Shankwe inakata ntomonok enye watu walikuwa wadogo najoki kayieu orkitara najoki what's the meaning of kayieu orkitara Enkai najoki ore oshi orkitara naa ewueji nepik tenisuji entoki pookin sidai nepiki shumata nalotu natum embolokinoto ajo ministry na ministry natolikio yiok ororei lenkai tenakop olodokilani kila mahali kimbung'ato ministries ijo no Swem, Sem, Exodus, Orem ninche apa lelo likiata lelo bishopi tenakata irkumok oleng so
aiko nejia neeku naa ore naa tena kitii apa inakata ormambuli oji Harvest Christian Church. Ore naa peelotu erishata apa since natejo Enkai peekimpangu nikimpangu 2015 Harvest Christian Church. Kanisa ina apa ina? Nyapa duo dini apa nikitii abori. Ore naa peelotu enkata 2015 nikiponu aipangu establish ministry naa ninye taata ena naji Royal Celebration Church. Naa tenakata currently I am the presiding bishop. Wow. Yes. Ulianza tu haukuwa na like donors, ligret, ulianza tu hivyo? Donors na kitungoite. Donors na lelo. Niking'ua na donors nikinyorraa yiok aidonate donors le ministry. Huku umeogopa kuacha? Hatukuogopa kitejo apa naa anoto porore yote embuku Ezekiel amu atueurie orkeri le tikitam aare tiake Ezekiel shomo orpura peyie atum airorie. Wow. Tene. Nikijo siyiok maape norpura. Maape orpura. Peetum naa Enkai airorie yiok tene. Neeku naa ata sii osirata oshiake lanyor oleng otiake Enkai Paul intasho toonkejek inonok amu kaata iyie enkolat paipang'aka naa kairriwaa shomo loreren. Neeku naa nikijo maitasho toonkejek amu mainyaaki kenya apal nkejek ormusungu mainyaaki aing'oru nkunaang'. Yes. Wow. Naa kanisa ministry natubulua oleng. Ministry akeyie itu duo itapaka oleng amu kake ore tenewueji kiata branches akeyie naabaya over 40. Tenewueji kiata eesita siaitin sapukin oleng tiatua community kibayie tidialo Shompole enaalo pookin e Kajiado enashoto Lang'ata West neeku kiata nkanisani kumok. Yes. Wow. Na kakwa nai achievements ina kanisa ni achieva tiatua community? Well, ore oshi kanisa niyiolo ajo ore oshi orkuo entoki nayieu kanisa nele ewueji naa school. Ore wueitin kumok nikitabolie nkanisani nemetii apa pii netijing'a school. Ebaiki duo tanakata meipotieki kanisa kake ore kishet yiok kanisa niteru sukuul teine. Ne ore peipik community ne-register serikali. Neeku kiata naa sii tenakata ake ore tiatua yiok ake kiretito nkera oleng nemeidim ate enaa yiok personally ore reference line naa orkuak lang ilo kiata nkera tenilo nkang'itie enye pookin ketii nkera nemenkuna enye nkera okishin naanapita itu duo expose aipang'unye boo kake kiata kenapita. Kiata oleng ilola lesiai onkolia kiata personally na yiok ogira profile. Yes. Ya ama pipuku tina Harvest alo orpura itodua venye nitejo kitii ake olaitoriani shomo amu katii tenebo yie. Olairorie tene. So far kanyo na indim atiaki Enkai ama umeona hizo matokeo lelo ng'anayio. Right. Pilotu aaku ministry ino yata itodua Enkai toliki yiok nena tokitin itodua. Well, ore nye entoki edukuya katodua ajo meeta entoki nemeidimayu teniru oltung'ani. Nothing is impossible to everyone who believes. Naa ore entoki naitiship Enkai naa enkirokoto. Wow. Ore oshi enkirokoto naa piaku sort of independent kake meeta Enkai kake tooltung'anak. Ejo ketii oltung'ani oisilig oltung'ani. Neeku naa kiasita ntokitin. Ore duo entoki sapuk oleng nanu nashipakino aiachieva naapa goal ai. Wow. Amu ore paalotu enakop kanisa nabo natii paipang'u te college. Kanisa nabo ake eeta kanisa natii Oldonyonyokie naa enkiti ninye apa duo naa iltung'anak isiet ake ooponu amu atang'asa alotu alo ina anisa naishori naaku tina anisa ara orpastai. Naton oleng amu aewuo napiki kanisa tene torparakuo kidogo nalo Kura naitoki nashuku nalo torparakuo naitoki aaku kagira ake minister Oldonyonyokie. Ore apa ina anisa Oldonyonyokie naa ninye apa kanisa nabo naatai nasheta naa enkiti naa kero Enkai naa ninye taatoi naitubulua iltung'anak kumok oleng. So ore peekiponu paalotu nalo ina anisa naikilikuan Enkai oleng ajoki kajo ake alo iltung'anak isiet ake otii kanisa kila siku
netii entasat nabo naa ninye naeku oleng naa entasat nijo apa mepi oleng naikilikuan Enkai ajo kanyoo ena naajoki apa tinewueji tina rishata tenatum kenya oltung'ani oirisha enkoshoke naitau tenakop endaa nanya orkitok amu ore apa inakop nakata kegol orkasi kiuchumi ilikuwa chini najoki Enkai kai ikoni enikirisha enkoshoke neutakita taa yiok the mode of fasting nekinteru taa inakata nikimany lelo doinyio pookin nikipuo iwuejitin nkapuni ewueji pookin ake ninye netii enkapuni ewueji netii oldonyo nedany Enkai inakop ninye taa narikito kajo olosho loolodokilani te kiroho tombaa ekiroho so neeku naa ore apa achievement ai ore apa duo goal ai naa peyie ejeu olorere ore naa sii tenakata kigira aarare pee king'oru enikinko pee establish sukuulini e training naitrainieki naa apa kulo tung'anak arashu naiteng'enieki kulo tung'anak apa likiyautua. Yes. Natodua ajo kitamayiana Enkai oleng, iyata ngarrin, nkajijik sidan. Yes. Yani etaa ake duo Enkai everything. Cause uliacha kila kitu nilotu enetii. Ore naa pekinepu yiok enakop tinakata naa kejitoi naa kemeni kanisa oleng, kebaya oleng. Ore ninye adamu ajo ore inakata eton enajeunye ore peemurati irmajeshi naa neton itu ajeu oleng itu agolu 94 ati now 93 na nemurati lelo tung'anak naa nanu apa duo oltung'ani olayioni botorr neeku naa keetae osirua netomikishoreki tenkang na ulikuwa umeokoka kidogo natajeuo naa kake eewuo sinye irpasai lai nautaki enkaji natii idie najo shomo taa yie totona pee kiyakini endaa tine ore naa nanu aya enaisho ayaki Nyangusi najo naa ayaki kulo Nyangusi enaisho naajoki obo lang ero kaning eji shomo kanisa najoki ang'ae aikata itodua naitopua kanisa naadoiki aisho engolon Enkai tine najoki nanu nteru adol asi naa inoolong sinanu abayie entoki naji osirua lenaisho inaolong abayie ata ninye nkulie kera pookin naatumurataki itu aitoki aroro nkang'itie nijo nena so ore naa ebaiki ina rishata niteru Enkai aitoduaya keon so kineputua emeni oleng kanisa ore tenakata kininye naa level nikitii kincho Enkai enashe amu tenitu duo ninye kibaya enekipuoito mekure sii kitii enapa wueji nikitii inakata. Yes. Naa Bishop keeta nkanisani ormaasai kai observe ake sinanu atodua ajo unapata sometimes kenyor tenikitum eretoto naing'ua maybe ilashumba eshu ijo ketii iltung'anak lemitieu aitayu ntokitin ikidol ate enaa kira laisinak kake ijo kira sisi of course te pookin mayiolo tenaa itodua entoki naiji ina ninteng'ena iltung'anak tipat enkitayunoto oolasarri amu kadol oshi sometimes ajo ikidepend sometimes iyieu nikitum eretoto teboo naa kiata nkishu kumok nikiata ntare kake eton ake king'orita huko nje. Well, ore nena mentality entoki apa ina nayautua ilashumba peeyau kanisa enakop peetu apa ore ninye peeyau kanisa ake wenkisuma nedol apa ajo ore ormaasani naa kegol orkasi tenejokini piitau entoki ata ninye enaa enkerai isumi ore ake entoki nairriki ntae naa tenijoki ntau neponu apa nejoki ilashumba irmaasai nedol apa ajo kegol neji ore matejo miidim aitau amu inakata isho yiok peekisaidia amu inakata ikaja kake teneji naaji iponu ajoki mataas ena neshuko siadi naa inatoki ake naewuo mpaka kanisa neeku ore apa pekimpang'utua yiok ajo maitasho kiyieu apa nikisaidia iltung'anak lang amu kietuo apa adol ajo eponu ilashumba neshetaki naa yiok kanisa todua ore Enkai naa keji mwenye haki God is just and righteous. Yes. Ore ake peeponu ashetaki yiok naa oshi ntokitin are eetae oloip of blessing arashu the presence of God naa ore oshi eshetaki nche yiok ilashumba oloip kake ore peelotu enkata namayianisho Enkai naa lekwa tung'anak amu Enkai naa naishorua ninye esuj mayianat alang ena naikonaje neeku ore ake peeshetaki ninche yiok ning'ukini yiok oloip kake mikiata mayianat Enkai so nikiponu apa adol ajo enikasha nikintashe independent niking'ua misaada kutoka nje niking'oru enikinko pee
kiasaki ate enaa kiti pee kitum emayianata nikitum sii ena toki nikitaasa. Yes. Neeku kiata oloip nikiata sii emayianata enkai. Yes. Paa nijoki irmaasai tombaa enkitaunoto. Juu eton aa challenge sapuk oleng. Well, eton ake kijoki irmaasai lang tenakata etii ntokitin nemikindim atiaki iltung'anak kindim atiaki toonkanisani. Nena aik naamayiana. Kuna aik naishoru naamayiana alang naikaja naang'amu. Naa ina apa peyie idol apa iltung'anak liyiolo Musa ajo Enkai nasayiaki ajoki tang'amu terishata ai. Amu keyiolo apa ore lelo tung'anak naa iltung'anak oisumate. Ajokini ore apa Musa historians nejo ore Musa tenkisuma apa natii neeta 86 degrees. Kisumitai apa philosophies pookin. Neyiolou apa ajo ore ena toki naji ang'amu naa ore oshi ele tung'ani lincho entoki nemeitareto intadoyie. So you are not blessed him. Itadoyie peelepi. Intadowuo ninye peelepi ele tung'ani ishorua. Neeku ore apa piidol philosophy lelo tung'anak lijo Paul ninye naa meyieu apa ina siai. Meyieu apa keyiolo apa ena nyamali eng'amunoto. So ata sinche yiok tenakata kira irmaasai. Tenikiyieu nikilepu enaa olosho, tenikiyieu nilepu enaa ormarei, tenikiyieu nilepu enaa oltung'ani makeon, intamoo keon enjoy. Ore sinche yiok tenakata kira irmaasai king'amu amu kisho yiok iltung'anak naa ore naa emodet tenang'amu nanu nemaishooyo. Na ina taa piidol irpasani kumok ajo wanapitia majangwa amu they have inlet but they don't have outlet. Na ina problem. Naa kifaa sinye irpasani. Kifaa ore peeng'amu naishooyo. Na paa nji etiu nkai. Kutoa na kupokea na kutoa na kupeana. So that's the philosophy. Wow. Yes. Na nara piidol ajo kepaasha kira irpasani. Ketii irpasani omayiana. Netii kulikae sinche megira ang'amu. Paa ore shida mipang'i. Megira aipang'i. Wow. Umesikia hiyo philosophy? Tenipokea unapeana pia. Mekinchori ake inji ake kitu. Hakuna kutoka. Ejoki hiyo philosophy ore apa entoki earisho naipasha naji Dead Sea. Na ore Dead Sea na shida keeta inlet meeta outlet. Na ina peedu enkare aisul enkop. Na ninye oshi etiu ntokitin pookin. Teneeku keponu ake entoki nemeipang' neduaru. Wow, ashe oleng Bishop tina testimony. Eeta naaji etii apa long topic nikigira aimaki ontomonok. Yes. Nayieu ake ninguzia eton eitu kindip. Egira ntomonok aarr ilewa egira ajo wanaume siku hizi mekure eas isiaitin. Etaa ore yiok naas esiai isiaitin kila kitu nikintoti ormarei nikias kuna tokitin pookin. Negira naa apa airorie ilewa piinyototo sininche aaret irmareita lenye. Mayiolo nanu Bishop ajo kaji etii enyamali. Mayiolo ajo kaji amu ore loompapa ntai nyinyi mnalisha familia zenyu. Kake sasa ena generation e saizi nepu ajo eton ake etii challenges. I don't know ajo ketii aji iterua yiok enyamali mayiolo. Well, kesipa ore kenare naa ore enaa enalimu Biblia ororei lenkai kejo Biblia ole elukunya enkang'. Nitoki ajo tiai wuei tembuku e Jeremia nejo ng'ae kenya wanu naselenkei tembuku e Jeremia 31:22. Ng'ae kenya wanu naselenkei ena nemeselegayu. Dolita ajo eesita oloirorieni tenkop embaye ng'ejuk. Enkitok namitu olee. So Jeremia 31:22. Enkitok naikaja namitu olee. Ore etii entoki naji namitu the woman enveloped the man. Namitu is like ashetu na ejo Biblia ore olee naa emukate. Ejo Yesu ara nanu emukate enkishui. That's philosophy.
nejo ore sii ore ejo tembuk tienkae buku nejo ore enaa enatiu apa ninye naa nejia sii yiok kitiu tenkop. Jesus ore olee pookin naa emukate. Ore oshi entoki nayiewakini olee naa package. Entoki naitoipo. Neeku ore peeji enkitok mee namitu. Namitu. Naipackage. Naitabaya metaa duo olee. Well, ore ena emukate kanyor package. Empuya. Enoshi kiti ardasi. Amu tenitauni ade ena ardasi neinyala emukate arashu nenyai toi ninye nemuti neeku. So etii kiata nena tokitin pokirare. Ore entoki nasipa duo tesipata. Ore oshi nafasi enkitok tolee naa pee eji peisisa. Mee pee condemn. Amu etii entoki nabo naure olee kiba olee condemnation. He needs commendation. Neeku kiba eneileplepakini. Kiba eneileplepakini kake kenyor eneoshokini nkaik. Nesisari. Ore enakata ele moruo lijo kegira airura tene etii ewuei neme ore amu etii ewuei naa nelo ade neng'amuni esidai neirorieki esidai. Ore tine wuei naa kelaku olee. Kake ore tene peelotu naa condemnation meeta entoki niasita gira ake aton asibanya. Unaona sasa. Ore ina toki naa keer olee pii. Neeku ore oshi nafasi enkitok tolee naa peisisa. Keji duo peisis. Enaa noshi siyiok nikisis Enkai. Peejo matudumu olaitoriani meeta likae likinyanyukie meeta enkai nemeyie. Todua. Nejo naa kituak entoning irpaek enoshi ninkok olaitoriani. Ning'ito kaji inkok olaitoriani. Ekiure. Ama tenijing'u kanisa emee ntae natii kwaya. Kakwa sinkolioitin oshi eranyaki olaitoriani. Lenkisisa. Meetae enkai yake metii likae. That's the philosophy. Nanarikino neyau enkitok oltiren. Naa ore ake peiko nejia nkituak mitokini aata olee oirrag tiaji. What? Neeku tenikisisa kulo payiani nemitoki ninyototo aaku ninche. Dapush. Lakini tuki. Hey, that's so new. Napush. Napush. Neeku mifaa nepoi ore naari enyamali sapuk metumito lewa megira aiserve. Na sasa so neeku ore ena generation matejo duo labda ntomonok naata shida. Labda kina mama yetu walikuwa na of course respect neanyit irpayiani. Kitambo ulikuwa mzee nejo nye nilikuwa nasikia keji kora kile nemero oltasat nejo oltasat pookin ng'amaa pookin. Okay, ore taata enyamali sapuk kegira taata ena issue yang alaikino aterish entoki naji colleague o marriage. Amu eyau esiai e colleague ayau esiai e marriage. Neme naa kepaasha amu ore tiang na lazima pee ore entoki nayieuni naa heshima. Naa ore tenijo kitoni tiaji enaa colleagues enaa duo enitoni office friends that is you cannot anyway manage. Naa pookin adake peyie asidai esiai yang tenetii oltung'ani obo ora king unaona what position enkanyit peitobirari nyoo. Kake tenikijo keyau taata ena baa njo kitisio pookin nekinyanyuk nyoo ntoki naijo ina naa kitagol oshi ina toki taata maisha enyoo enkiama. Neeku tenelo naaji metayioloto intomonok position enye tenkiama amu kepaasha tenkiama enkae maisha pookin. Ina peejo Biblia nakituak entoning irpayiani linyi maate mee lewa pookin. Ore ele duo obo likiawa ndaa ormufalme eanyita pi ndaa ninye Enkai tenkop. Naona sasa. Todua. Milotu mintaa colleague.
miana olchore ore nena kulie tokitin naate baadaye ore nena naa issues nena kulie kake ore entoki nayieu nelio oleng nenkanyit na sasa okay labda mama ameng'ang'ana aliki orpayian lenye nena ashu ayanyit ninepu olee omera mejali so kama tina wei kanyo ifaa nees entomononi orpayian omera kazi yake tu ni kulewa meeta duo enkai siai etejo kuna mtoki ng'aing'ai amu ore apa enkitok pitawuni nitawuoki very strong ninye oshi aishaka enkai engolon pookin todua njek ore ena gari tenakata naa keeta enkitok naji njek kidogo kegol na nguvu na ora pitawuoki enkitok pitawuni tene nitawuni sii tene nitadou enkai oleng apik enoshi wui ake epik njek neeku peemelepori ore olee ore esiai ino sapuk oleng naa pee iwosh ele lee milepa todua ina esiai ino ore ena engolon ore ejo pale tung'ani ore oltung'ani laumisha tenesambaratika economy olee naa enkitok yes amu ore apa oshiake olee pookin ore ena dunia pookin enolee enakop pookin neeku ore enatum ninye nanu mpisai nai maata enkitok ore kuna kera pookin enakop naa nkunang kiata oshi nkera nikijo neeku ore enkang akenye pookin natii nkera naa enang so kibidi peeku kake ore enkolong nariku entomononi ai niteru ntokitin pookin aaku organized so ore olchokut sapuk oleng le pooki toki natii tenakata ina naaji enkomono neeku teneshal olee mailaumu nanu olee entomononi amu ninye nemetii position enye ebaiki neewuene naa torrono ina ebaiki nilepa oleng arashu tadoyie sii ometaba enaa neeku mekure ninye ibaiki ama ninye neeku mekure ibaiki tenakata ainyang'u mpaka 20 miata neeku ore taata entoki keyieuni naa ore olee lemelepori olee ometaa ninye inyang'u kitunguu ninye inyang'u embe ninye inyang'u enkibrit keyieuni naa keshumare ninye metaa ore entoki nadamu engari school fees onkera university neko peeinyang'u emplot kake meyieuni nedou olee ometaba enaa neeku ninye olotu ainyang'u nena kulie tokitin neeku tenimitii sii position ino itakuwa ngumu. Wow, thank you so much. Na piki yura nara sinye nisome ntoyie paa ore nipo nkang'itie nejo bilia metotiuto ntoyie ang' enaa ng'apeta ormairot naatudung'oki peeshetieki enkaji enkitok olaiguanani peelepi paa tenepuo ewuei nemitoki enkang' alepori nerishaa naa orkasi. That's powerful. Na hiyo ni verse yangu. So nejia ore ake peejing iltung'anak pooki position enye kake itu oshi esiai elukunya oleng ore esiai Biblia ore oshi olee naa elukunya enkiti siai only 80% no majo nye 20% ajo nye 15% esiai elukunya kake ore esiai sapuk oleng naa enosesen kuanzia tene mpaka ore ake piifail enkitok nafasi enye meeta eniko peetu elepori olee. Yes. She's the government. Neeku ore itii atua kiama unaamka kama mama kabisa aibung' ormarei etejo iyie namitiki enya enkijape iyie namitiki ena mukate nitoki back up te Proverbs 31 enkitok nadupa ina esiai enye ore ijo ninye Biblia ore orpayian lenye naa peeton ake ninye toondalushi peeton ake ninye toondalushi neyiolo irkulikae amu kiafya keyiolo ya meeta stress meeta ndamunot. Washe oleng Bishop. Thank you so much. Yes. Tina kiteng'ena amu ayiolo ajo keeta enkai bolokinoto nanotito sininche selenken olewa. Nimeshukuru sana. Ashe oleng, atishipa oleng Tarati Magadi. Nilikuwa nimekuandikia najo tutakuja na tumekuja nikinchanganya na ashe oleng. Orore lino le mwisho ndio tumalize. Aja ashe oleng. Najo ipongezi. Ashe oleng. Tesiai sidai niasita. Asante sana. Ore ena siai naa esiai sapuk. Ashipa oleng tenkaraki
enteru ake role model ajo ore enkisuma neme nkardasini orkasi ore enkop nikipuoito nemekure enkop naing'oruni siaitin enkop naitauni siaitin you create from nothing neeku naa congratulations ashe oleng sidai oleng amu yawua enewang'an ena nitejo niyau osim aiko nejia karibu tena ashe oleng dad iroroki iltung'anak pookin le kanisa kalotu tikweshi ore ntarikini 12 katii enkang e bishop kiata workshop nikiata ntarikini 13 14 olarikok tikweshi neeku mtungojae pale ashe oleng wow, that's so powerful. Ayiolo ajo keeta entoki ninoto tena kipindi nikinotote tenebo bishop iteng'ena sii selenken iteng'ena ntomonok peemikintoki aileplepaki irpayiani nikibuaki nikimenaa amu kiba orpayian ina kake ore tenisisa niwoshoki nkaik nitashe aaku elukunya ilo marei neeku ayiolo ajo ata entoki ninoto kimayian Enkai oleng. Remember to subscribe to my YouTube channel. Ayaki inspirational stories all over. Nayaki si documentaries. Ayaki ntokitin sidan oleng. Kimayian Enkai oleng na Mungu awe pamoja na wewe. Na kiata si oshi organization naji Strong Maasai Ladies Association CBO nikigira ang'ang'ana aret nkera olosho lang lemaa. Neeku indim ake atusuja yiok te Smala CBO Facebook. Ikiata si website unaweza tu search na idol ntokitin sidain nikiasita pee kitumoki atudumu nkera tiatua olosho lang. Kaaji Mary Supet ara eneleshao aka nayau osim nayieu erishata sidai kitumo next week erishata naije na sare kila Thursday ayaki nkatini naapasha. Okay, my inject something. Yes. Well, I am married. Yes. I am here are tomononi ai Agnes. Kiata nkera 4. Nandamayiani yiok Enkai. Wow. Ashe tenkaraki nayiolo si introduction. Wow. Very Super Show, inspiring lives.